Sake sathatha ezinye izangoma eziwomama ezimbili ezakamthetho. Lezi zangoma cha zazizenza izinto zenzeke. So sasisithi thina ake sixoxe nalabo mama sibabuza ukuthi ayikho yini into abangakwazi mhlambe ukuyenza ukuthi mhlambe zama ukuthola lama center asemgedeni bese bethi omama hayi lento yasemgedeni le inokujula kwakhona kodwa banayo bona imithi engakwazi ukuthi mhlambe ithibe izipoki yabo size sikwazi ukuthatha imali kodwa ngeke bekwazi bona ukuthi beyivimbi izipoki ukuthi zingabi khona kodwa bazozama ukuyithiba nje beyithena amandla sikwazi kodwa khona ukuphuma nemali. Hayi ke bese sivumelana ukuthi no sizohamba nalabo mama laba sizokhatha khona kule mali bethi asingakhokhi sizokhatha khona kule mali mayise isitholakele. Okay, ngiyakhumbula sahamba nabo mama kwakuyisonto siyofuna le mali saya kule yamgedelo othanda ukuba inkingane ngoba uwona oseduze saya kuona. Okay, sifike ke lapho mama ke behamba bathatha amathwasa khumbula ayo 4 kwakuma abafana abawu 3 kuyi lesifazane elilodwa bese kube labo mama kushuthi bawu 6 bese kuba yimi ke no Nyambosi uDube sihambeke nalabo mama. Hayi lawo mama baphethe ngisho ijuba la baphethe inyama uyabona nje ukuthi lapha shuthi nje kuyosetshenzwa. Okay, hayi ke sikhombe ukuthi hayi cha nawo ukumgede ke bese bengena ke namathwasa ke kushawa isigubhu la kushawa isigubhu la kushiswa impepho la kushawa isigubhu kushiswa impepho kuphahlwe kucelwe yazi ukuthi nibone le mpuphu yamashayina le evele ithi bu bese liyanyamalala ishayina. Kwavele kwenzeka njalo kwavele kwathi nje bu uma sithi siyabheka hayi isangoma isekho phambi kwethu. Yakhathazeka imoya sakhala isigubhu sikhala kude lomgede labasekho la ekade sikhona la isigubhu sesikhala kujuleni komgede le siyazi kukhona sikhaya ukuthi la sikhala khona kukude ke sikwazi thina ukufika. Sivele siphume esihlale ngaphandle silinde bathi ukuthi labantu laba bazophuma nini. Sahlala ubusuku bonke lapha silindile sahlala ubusuku bonke kwathi ngo6 qhamuka amathwasa aqala ngejuba afika amathwasa ame njengalapha athithi imali athala zindekeko ukuyibona inkukhu imigejwe imoto bathala sakajalo bese beyaqhamuka ukogobela becathama kancane becathama kancane hey inyawo zingakufufukala awuyabuza kumthetho bomama kwenzakale batho mama siyeke inkonyane asikidanga kanje sikida ubusuku bonke amasosha amabhune eshayini izandla ngafuna ukuthi sibukida athi ubukida ukida uthi uyakhathala qhuma ibhusi kuthiwa asisho isigubhu. Omama babekakwazi nokuhamba becathama begidile phela sabalindala abantu kusukela ngo11 ekuseni kwaziwa ngakusasa baphuma ngo6 ekuseni bathi bebelokhu bagidile kaze bame. Amathwasa ayikafuna ukukhuluma amathwasa ayikafuna ukukhuluma isimo ngandlela esasithatha ngayo mama inyawo zivuka lezingaka bathi yayithe besigidiswa kakhulu kuthiwa vele ingqondo yethu ukuthi
kusiwe kuzoba ngumsindo la, ake nigideke njengoba nizogida. Bafethu yasi ngiyahla abantu bavele bengayikholwa indaba yepoko ijulile, yazi indaba yepoko bafethu ayikho into esingakwazi ukuyenza leza poko zipowerful ngendlela eyisimanga. Manje ukuthi uxoxela abantu bengakholwa. Hey bafethu, hayi kulungile bafethu, hey badoda, yazi lezi zinto bayangikhumbuza phela manje ndasemumva ekhaya ngithi bayabona laba bafethu mabangikhumbuza ukuthi hawu lesiya story esitshela sasixoxe ngani. So iseziningi eseyibuyile manje ngizoyixoxa kulungile, kodwa ngizuyila nje iseduze zodlulisa usuku ngifake esinye. Ayikulungile bafethu.